Hakkının egesi bakı var go. Oşo bakıdan üstünden 1000 so'm aka. 3000 so'm. Jaz koygular. Ve bakını jazgıla. Bakı hakkı dep koysan tushunib bo'ladi. Oho, maki. Blogerlarning bari bugun shirjada ekan ama, maşallah. Rafa 2000 so'm berib chiqay. 1000 so'm olib chiqay. Rafa. Nomor al. Aylantirib kel. Bunu olib ketdingizmi? Ha? Ketdingiz. Bak, qani. Kirbulaga olib kelading, Kirbulaga, Taştavay gel. Maşallah, son ulaq bo'ladi aka. Bunaka qaysil atdı meni olgan. Taza götürüp tribunaga olib kelasing, 3000 so'm pul alasың, 3000 so'm. Bakı kakıdan 1000 so'm. Altın aka. Unutmuş saldım lan, narı çekeye çıktım lan. 3000 so'm pul alasың, 3000 so'm. Kumaş, tezat bolayım. Kumaş şüret. Karakan benim ben. Geç gördü da sen. Gel adatına. Oğlum. Allah içi Makanesta. Kumaş özün atın minipsin de. Kumaş. Ha, ukmaya kaldı. Şuradan bir salçı deyin dedim bana. Arttırayın salav ben. Bargan attı görüp koyasın. Ana hareket kılavuz palbandar. Salbadı. Kaynavada de. Bak kaynavada. Buna. Kumaştı görüp dur kulağızı. Olmaz, yaxşı kıldın da şunuçu. Başa çıkar böyle koç. Buna. Girgen atı şunçalık ele girer. Taştavay olib kelasың, Taştavay. Hocam lan ortada durad kumaş. Palvan Taştavay olib kelbeken bol. Qaysi palvan? İstersen kim aldı sayet? O çıktı. Ana o Altınbek blogerdağı sayperem dedi. Ana boşagan aytıp koysan. Boldu. Kuku. Bazar korgondan kuku deyt. Aral izleodat karap koyun. Bazar korgondan kuku. Aral online izleodat karap koyun.
Ama senden mi alın? Kaça? Kimde çıkar? Ha. Kumaş yengil otur. Bir rekordda suyla başlamış altında. Aşağı inşallah Ha, rahmat. Gelin aka. Bak kızıp gitti. Assalomu alaykum. Qirg'iz elim. Kimga aşıp gitti? Kutmandu Kuşuvaq gününgizler menen. Mana 60 balban bugün tuğandı çoğultup elden batalayın dep barımыздың başımızды biriktirip yayloğunun başında ulaq berip atat. 60 enem. Kimde? Allah'tan ne tilek tileseng Allah tileğini kabul Taştava gel, taştava. Argen, taştava gel. Eki tüyünü baktılığı al. Ber, Argen. Omuralik acılıklarda Allah'ım sana nasip kılgan bolsun. Anan Bol bol al beri. At salma, at salma. tuğandar Munovu Noken elinin ынтымақчылығы аябай жақсы. Biz Жаллабат обласындағы ең улақ таза өткен район деп есептейміз. Анан жақсы кейбір жақсы болмай қалып атат, кейбір судьяларды ұқпай қалып атабыз. Ушул тууралуу Жалалабатта bir-екі улақты тоқтатып қойды туғандар. Taştaya boldu, ey, taşta. Тура емес көз қараш, тура емес ат салыш, тура емес ұқпаған туралы екі чулақты тоқтатып қойды. Қырғызстан ұлттық ойынын мындан ары өркіндетіш үшін туғандар, чабандастар құлағыңарда болсын. Биді ұққыла, сорыншыны ұғалы, тәртіпке баш иелі туғандар. Жақында жоғы жақшыраққа шыққаны тұрады. Туғандар аябай сонылы 60 дәуір жолы екі дүйіне бақтылы ол, бағала бақыраң менен, елі жұртың менен, туған ұрың менен, өн өсіп жүрер. Алла акбар. Son sözler oldu. Argen. Argen beri qarab turçu. Beri qarab turçu aylandına. Azamansın. Barakelde, barakelde, barakelde. Argen palvan aman bolsun, Argen palvan. Hazırkı sorundu taşlagan palvan. Жалалабат областы Сузак районuna қарашты Қарамарт айылының палваны, атақты палван Арген палван. Машалла. Астынаға Сузак Қарачалоқтан Еркін Ажының Пакелечки Жапайы деген аты менен мынакей туғандар Арген палван болды туғандар мынакей. Бер чуде, Арген. 60 акаға бір жақсы дуа қыласың. Assalamu alaikum, gelgen konaklar. Ne deyiz, 60 aka? Niyetle ulaq berip atқан болсаңыз палбандар дуалар түстесін aka. Ешқашан жамандық болбосын aka, шундай тойлар көп болсын. Жақсы адам екенсіз aka мына тойыңыздан сонун өтті aka. Алла разы болсын. Азамасың, Арген палван баракелде бар болукам. Көкбөрүнүн жылдызы, Эреңиштин чемпиону Арген палван. Сузак Карачалоктон Эркин Ажынын Жапайы деген аты менен.